kum shibinta ban pinyar yakashnat trekam ban ai kajing shakri bakham bha shu shaki pat ba nong shong shnong jong kathem ri bhoi menta kasngi ka hnreu tarik risau arjar arphulai layo ban pin scam ya ka we kashnat trekam bathmai hapo kathem ri bhoi ya ka blatip kum ka HNYF Quinine Area Unit ka bahap hapo ka HNYF Nongpo Circle bat hapo HNYF Northern Region ka balapin long ha Quinine Dorbar Hall. Hagani kasngi lawan ban pin scam ya kinongkit kam bathmai da usamla rangba saden kebla Presiden rangba ke HNYF Sengkmi haga jingadon ringkat uba Marcus Martin Presiden HNYF Northern Region uba Sanbor Rapsang Presiden Maulai Circle uba Barnabas Mani Working President Jongkaseng uba Sylvester Shangpliang Alfred Malai prangsngi kamdet lembat kidukhat napo ka Northern Region kiblawan bansenran lem bat kiwe de. Haba ai jingkren nakaliang kinongkren kila batai syapang ka jingyat lenti jong kaseng HNYF bakumno ka jingyat lenti jong kaseng HNYF namar kumta kum kaseng ka yoi kum ki khun samla phikloi ban ai kata ka mon bakelot ka minsiam IT ban yasno bat kaseng HNYF shu ula ongru ba kaseng HNYF kala syam shibun ki jing henrei kum kaseng kadon ka jingkit kle naka benta ka jat benreu kanom ken randin naka benta ki mat ki jura ka jat benreu ke nalo mengimpai ngai itu lo suki posuki hagi babun ki setuju dengan lo suki posuki atau pun tujuh ini mau mer ba punya senang tahu dah tenara ka jingseng ya kalau dem jaga kalau ka history ba kum ke jadi hanglu ke kandang jumi hagi jadi jumi bat karitor India nama akhirnya kakanda ispa sopnya sopra suabu kareng nino yang dari India yang terkawai kentu dari kasih ke jumi labu yang hakata ka jingli manong bangini sok pura bat dari India ada bangin siapa itu ya tadi tigilau suam macam jumi yang terkopor haka kardam kum klik mungkin siapa kum jai kenduri di berapa wajib marai ba mini sok bat dari India halor di kendor kiai kai kendor gede ka halor kan ugam jongka instrument of accession ka next agreement bat ka standstill agreement balai nga sngo bang hap banyalap ya kata sebentar nama ba kum gede berwira gede berklat ya history gede berklat ya ka thmai ba kumlo ni kalau di nong India nama ba kisi mughal simala benjok thmai ni paling simala benjok thmalut iksim kasi te hadir bangyo ayo kumlo sukut sam kesam milong di nong India kata ka jingkali ba kaisone ka syai bu na kapor ka syai kun samla laki room unit room circle laki room tukar ada seng lu compare laki room compare leng disimpai kani kamera ka seng percaya ka kamera juga seng ban tersuhu ikut semua mentah nama la cengai pala ka jitep aba nyimdon ka jitep kamut ka thmai ka pakhat pala ka sting no te kung mga lomone bang nila yaso bakari India sinam ka dai spa sa punyo sa pukwa nim sim yaso ada kamon ro balai namar ba pare labu ini ki tingwa bangin sicha maino ini bangin yaso bakari India te ki kri no kincha ni ba ka jai kri to por ki ang ba ni yaso bakari India lo kendor bat ka jing penbor bat soi ya ka instrument of accession hendai lo apa da ka next agreement aga next agreement ninyong bangin yaso bakari India kan halal baik ki mat kata kamat hak bede ka communication kamut pilinti kisingkin kisurok ba kikat ning suen ba kuntat per mini trailang ba kari India ni naila kari India kabar kalong bangin pendam kam baju ko bisa ni lagi mejo currency kabalai kalong ba defense lani hai tu ipol la dia bon yasma kum ke China lani kum kiwe pat ki bali ka ni ba hatu ko ni ngajam ka Pakistan East Pakistan kemudian dia bon yasma kum kata ni mejo ba ingin jadon ke joint defense berkali India. Kamu like nangka kesokar India, ke constitution dari India, kamu ni berkelar. Ya kiwe pat kibenta. Lalu orang kiwe pat kibenta,
kemudian kikau tetap kembali bertukar. Kimar tak kendo kembali bertukar. Kiriti gitu stor kembali bertukar. Kecimonun ke fab kimendari shalir kembali bertukar. Baru kalau kedipan hak maka legislative power kecomni kejadian. Ya kata lah yakut, bak kita kecing yakut dulu tolong ba hak standstill agreement. Kebangin yang ba minyaso awal kita kendo dulu tang nam tak arsenal. Bak hadirin ke arsenal. Min sarai layu ayu minne lagi minyaso pura bak India ne min siapa ini. Henry kata ke arsenal kompatut. Kasarkar India kapal Home Minister Balabhai Patel kilahir ke Khama. Lapanap begitu bagaimana? Yang nongelam kerja beliau berpol, ban penkubur, banyak sok jubor berkali India. Kehawal penkubur ini banyak sok jubor berkali India. Tukum kisah mula kali berketik kejung berkat ini ba nyimpat long India dah kejung jumlah. Jadi nilong India dah kisah penkubur. Saya katakan dengan nonglem, kepada saya HLWF PN, katakan dengan nonglem, bah kisipai, jom jadi berbeza bedon, syasilian, jom dari India, yang tujuh. Nadu kaseng, hadu dengan sini, kini kita ada diseng, kita ni yang hak katakan nonglem, bah yang ni lah pelong nong India jubor. Kejingkuan macam ni, kalau baksokan India kadiban burung, yang dulu teman Nesoi. Balik orang kadiban burung. Nalor bagi lagi saya dengan dulu siapa pengilong kinong India. Nama masnya lalu yang kareng barat bagi India kali bersama siapa kisih. Princely state dunia ibadah pembahasan sepak telita. Ke barat kita kisih ritual kira yasoi instrument of merger. Kemudian kelakut kejengong kri nong siapa jengki. Lakut lawan seka abolition of private course. Kabal penduduk semua diki kabur from khajana, lum khajana. Henry hadu mendak. Kasarkar India kadang itu yang klik nong siapa dibanding reject begitu. Hadu mendak kisih yang lima kita don tahap belum khajana. Tapi ni ba kasarkar India kasih buram tang sitek nilai lapang pangsi pawa ia kata kisih soal sesuatu. Te nalor bakal penting ia kata annex agreement. Badai bentuk keluar tang likely subject, jadi likely bentar. Nilai kasarkar India kebentak terlalu. Lepom dia guru kasarkar India. Ti siam untuk keluar sarkar India, ti motion untuk keluar sarkar India, ti doyong untuk keluar sarkar India. Kata orang kita di Kenya, kalau direct ya dulu kebangi ya so kumlu minum India. Kamsim lo buram kerja, kaju dulu kaba usiam jemu Kashmir ya so yang sarkar India. Ya kata orang buram, bagi dia Pakistan atau Nepal, ya kata dulu buram, yang ni pak Kim Sim buram. Kata ini kerja sedang. Jongi bang semua kunci sama bakun kisah halang bakun nongelam jom menjadi beliau hak halang bakal lengi hak bang semua bah yang ini tolong nong dia datuk dalam hatu min hunmo hak lawe jongi bangin kemau yang kata bentar bang ilong nong India dari kisah kenapa datuk dalam nyuma dia kata beliau latu kalau lu nong sedong Hapadeng kata kecing elek. Nomor hadisnya musau punya usau pas usau kendai. Kadang dah kecing elek. Dari jai beliau kasih apa kecing elam jauh payah beliau siam. Bantu ni orang lain jauh yang dari jai dari ini nyokrak negeri India. Hapadeng kecing elek lami pasau way. Orang bah kalau jai beliau ni ubalik terus sarkar India mengiltre beliau lain dari nihun ia ke district council di section ini. Rai para samlang nong fi gawai kaduler ka bangi soi ka hok ka jongi ka sikhidu ka dei ka jing ai so ha jong ka India kumbai mit berpersngap di tulung ki bayam ka khas ke jayu bangi yo district council nia kemen nia to hok bong ba ka district council ka dei ka nong ri ka nong dai ka dei royo henrai shim ni jing kai kulung nan ksnam ka khandai spa sam tho bangi yo district council ke ka beje Paya kanuksa kabang yung district council kadon gobor ban item dinglasen oh ngongi kadon gobor ban item dinglasen ba kadon tang gobor ban item dinglasen ban lumai kan dokam do na ta kadang mangi jaka khi pateng kabadon na kabri nyutra kale ich kinoi pe na do jorabat khana para no po lechinu shampung clear ya larumbai
Leceki paruyong siya po siya lang. Leceki cook factory bulan suwas kasihir bawa ka jadi yung parjo. Balay baka don district council. Kaba ngi kiman manong baka yada yang kali berkencan itu. Ngi kiman manong baka yada yang kendo kasiap. Nama balay district council kali kamu minat baik sokan dia yang kitipol. Nyim si melayo e ko. Te habang ila kemen yo kami ni siasat kumbele yo. Tak section. Kata nilai ban kemau dungong ni kata kenang ba kan ketik yang jumut jumpa kat kan ketik yang mensir ba play hakata kokom ni nong India bangi sa jerniu sa adu mendak ni apa ni ILP nadu arja khala syakma umla artikel lais pa inyo ko jong jumut Kashmir kadon sa artikel balai sani kepala dak pendu kepala dak penlong ridondang ne bang menteri kamsu dan sarkar jong modi wala Malaysia artikel balai sani kadi kakemi jong ILP ke kampalat dari ILP hang tu long ba ka assembly ka kabinet jong ka jumut Kashmir kadon ka bor ban lain menu bani bonafide domicile ni menu bani tradisional jong jumut Kashmir menu bani arjal khalai arjal khalai si posnam la tulun disnam sarkar India kadang study kata ILP kadang study kata ILP si posnam kam padak pan study hendra ya ka UCC tanga post tayo bilada tanga post tayo ka khamlong
Ismat. Ini belum kita disamla kita berkecil Syaucia lebih bilang salam. Bat kumangaju ong Joshua abu idon doi kaseng mo ba abagi kisin ni arum kaseng kan mau bagi lapong dia kata inform kaseng tada ile kam kapamihap akin bilang salam kan mau tanggawe bagi penghiju pentobria ya kaseng. Jadi ngi para cepat ini indumdan kumata kajing tumu kajing indum le kita ikam manora kado kajing pobria ya kaseng jungi. Ini pray rengkat dah kajing sujumut dah kajing bat kajing syirham kapa manra ya kajing betoy kaki bilang salam. Tang jen kasem ai play Bersekri yang dari ibat kejadian real, mentala kuno art masalah ni. Te miso bolong ini kan tiba beli benda. Miso tu ba ka dia yang ti kom ti nongelam jong kaseng ni don syak ki mauju thot ki syak ki bathar da dikeng ki bakai. Ngai kagak ada kejadian ti kembali kunjungi kelopak. Ngui rapi kun samlai ha kecil lam jom ni mak tosap singli pi kloi ban ai kata ka mon ka kloi kata ka mesin IT banyak so lembang kecil bang indai pencakri yang dari pakai itu sikitkan apa ikran ajian nanti jom kaseng kendiat Kopu nongilam uba dangrit karta haka pancakri yopai ba lomba ka echamaya. Ngi lasham sibon ki mat ki ba ka echamaya. Ka thabat banchat hangi bangilong kita kisakri ki balai loit kisakri ki bakuloit kisakri ki bam chate merau haka ta musim kwan doisman. Balai kami kata habang ngira don kejing temu ban punya so bat ki kenun sing malang ka kenun sing malang kamdon dia kemudian sina bisa bat habang ngira so bat ki kenun sing malang sakit mau ba ha kenun ha sing malang indon ki bokodar lan indon ki kampung takar retang ko indon kenun sing malang ka kontrak ka bangiyo menteri sitom namta dari pak kecek itu ngila menung nginum ketat ya ki perlo kesnam lapi langi duna hagayo kekot langi duna haga kamai keji langi duna haga kule ketut putih hanrei kamusim kabangin habunong koparari kasnam nalor kasnam kadon nalor kadon pagajak menuhi gede gue ngem pensantang ya u badan bayam lane ya u babek kedan kulen re ni peksam lut pagajak menuhi ni kadon hom bapilom dukhot jom kajak menuhi lumba ki kadon sing malam kampam te cebaya kaseng ka balasui asyar bangin kedok ya kedip kajak menuhi lumba kemusim coba jing suri ngide belum ki balakloi bani nalaying ban ra akwai pasti lah haban kajak pun kedon kami ni banile bat ketek ingsun bawan akiwe pat kiri ngampeksan bagai channel dari sing malang yang kuat put turoi betang utang kan dekowe dulu kuat gilong kiseng kibakloi bat sekri ya kari bagi pun bat hagju punta ngishemba ngi ku peseng echenwaya ngidon kabenta kaba penret bat pendem bila dei kaba ka uniform jeng jeng kurim ngidon baju rumah rei ka echenwaya hadu menta nginang kloi ban kami dei bagi dei kita ki players jog jeng kurim ki badak somben ngimba ban mi madan klem ki stamina lan klem ki timing rei nginchong andala thai kita ki baila kai chakmat do kabulong kita bagi ong nak kita wei fast 11 ngin sami bengi bantu job ikjele jogari pekerja
Pencundor ikan yang kenten, kadung syakwe pat kebentar, musim lakren yang kebentar kamu ngaong, bangin loki player football, kan rekam, play kebentar kabulong, jit ya kene kenten, kamu dapat sungnya ya kan, bila bakal. Lalu balik sini, kan terus balik dengan syakwe. Nama Tuhan, nama penyesal yang tadi, bagi saya celiau, bang Syakri, yang tadi bagi saya celiau, lalu balik sini, ngelong khot berpura, bagi saya, bagi ngelong setelah, niki jendak, yang para baik mereka, ngakulah lu, bang Syakri hok. Dapat makhluk musim, om dak musim, kuantusimen. Ladang ande umda, ande win hong sulang mak. Pada ladang rai wan ilo, yang jinglong khot, ande berbut, kakum kekendon bersen. Islam dikasih, Islam diculik. Kalau malu orang ini